Djelo Adem, praotac u nama, je nastalo prije nekih 20 godina na početku mog vjeronaučnog rada, kada su me djeca pitala da im nešto ispričam o Ademu a.s. Tada sam shvatio da ne znam dovoljno i od tog trenutka počinje moje istraživanje te tematike. Uočio sam da svaki put kad im pričam o našem praocu Ademu izazivam zanimanje kod djece. Dakle, malo pomalo, sličica po sličica, ta cjelina se upotpunjavala. Analizom literature vidio sam da ne postoji djelo koje cjelovito, hronološki predstavlja Ademovu, dakle, stvaranje, život na zemlji i nestanak. Imao sam veliku dilemu da li da pišem naučno djelo ili roman i zato sam napisao oboje. Naučno djelo sam ostavio na svom kompjuteru, dakle za neke kasnije periode i za naučne rasprave, a na savjet urednika sam se opredijelio na roman iz prvenstvenog razloga da svi čitaoci mogu čitati i mogu doživjeti priču o Ademu a.s. Dakle, suština je doživljavanje priče o našem praocu, propitivanje svoje sudbine. Drugi dio naslova, praotac u nama, nas tjera da tražimo našu vezu sa Ademovom sudbinom, jer nekada davno na početku su uspostavljene ključne odrednice ljudskog života na zemlji. Jedna od njih jeste svakako ta ljudska priroda, ljudska sudbina, i kroz cijelo djelo se u stvari protežira ljudska priroda koju je ponio i započeo Adem a.s., a koju mi poslije njega, svako od nas, svako na svoj način, dakle, dijeli sa našim zajedničkim praocem. Uglavnom, svi čitaoci dosad su pokazali, dakle, veliko interesovanje, brojne su poruke u kojima se javljaju čitaoci, izražavaju dakle, zahvalnost zbog djela, izražavaju svoje oduševljenje cijelim djelom i naravno podstiču me da nastavim dalje cijelu tu priču, i ona je već nastavljena i naziva se Šit, Ademov nasljednik.